الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب أنجل بتدو بتدير بدينا مسلمين وسلمنا دينا سلمنا الإسلام سلمنا يمبي الجنة كالجنة يلا ودا ودا فومو دون جابي يمبي الجنة يلا ودا كلا هدي تو يدون يوتر دو فجنرين يدو نفترين جادو آدن الجنة en weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala tagudo en wadi en bani adam so wanno en kulle hay hunde en wawano en weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala subanido en l'islamu dina ko kanko kadi wadanna subanto dum do Allah no okka aduna neddo mo yidi e neddo mo yida kono jonnata dina sina neddo mo yidi kala mo jonni dina haraw yidi mo yo Allah wadi en be Allah on yidi bawdum do en duwanike mawbe meden wurube fatibe be jibimbe en e hore dewgal l'islam yo Allah yafa fatibe boynda en e luttube ben ɓaawo ɗum ɗo fof hande kadi en juuli e ɓurnaɗo tagi fo ngon kanko e sahabaɓe makko ɓen fof e ɓeygure makko nden fof kala wonɗo e laawol ɓeɗo ila yawmil qiyamati Allah waɗu hen e maɓɓe haray ko addi ko meɗen yaafini dars meɗen hanki o wawano laatade saabu gantoji haray meɗen yaafini inchallahu hande haray hiɗen e dars meɗen 17 on inchallahu ma 19 on haray se gayni oɗo en ƴettay kaydi darsugo inchallahu jeeyaɗo e ɓurɗi e himmude ɗin ko honɗum woni ɗum mirasu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam dondi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam accani en kon ko wiyete dondi ko ronuɗen ɓe kon haray ko ɗin dars joni ko ƴettoyten inchallahu à partir de tenen arowo ɗo si tawi jon tenen jaaɓi hara ko ɗum woni ko hilniɗen hande komi andintinta ɗo ko darsu mo wannoɗen ko ɓooyi kono haray jama woɓɓe landitike fiyo fillite mi waɗaymo ɗo e nder mintaji raɓɓiɗuɗe inchallah o waɗanoma hutubaji ko feƴƴuno fewdo juulirɗe ɗen uddita yo Allah jonniti en inchallahu juulirdaji meɗen ɗin haray no humpitorɗon noon kadi hikka woni aranum ko tawata hajju wawataka yahede wonande wonɓe yaasi ɓen fo mi toriki Allah noon kala windinoɓe kala ka ɓe windore hoore aduna on fop yo Allah on windanɓe baraji hajjuɓe ɓen waɗi umra waɗi dewe hajju ko ɗon le Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo ko ɗum woni ko maaki neɗɗo sa miijike waɗugol ko moƴƴi kon haysi tawi a waɗari o windante moƴƴire timmude si a miijike waɗugol ko boni kon a huli Allah waɗari o windante moƴƴire timmude sa miijike waɗugol ko boni kon a waɗi ko boni kon o windanama bakkatu hun gotum pet en toriki Allah yo Allah windan on onon kala windinoɓe fi yahugol hajju o waɗana on baraji hajju hara ko hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa tijaratan lan tabur be inni al hajjul mabrur hajju jabaɗo laysa lahu jazaa'un illa al janna o mara joddi hay e hunde si wona natal al janna yo Allah okko on fu modon al janna ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki wa man hajja falam yarfus wa lam yafsuk kharaja min zunubihi ka yawmi waladathu ummu kala on hajjoyɗo hara waɗar ton fasik an kako yo ando o laaɓiri e bakkatu wono ñande o yalti reedu yumma makko yo Allah on jaɓan anninoɓe yawgol hikka ɓen fo yewɓen kadi foppo yo Allah taw hara Allah jaɓaniɓe newnano kala mo yahari kay no ya rabbal alamin en yewtayɗo hande inchallahu hadisi goto waɗanoɗo e hutubaji fillitoɗen mo piiji tati halkayɗi bani adama piiji tati dandayɗi bani adama piiji tati wonayɗi sabu bani adama yaafa piiji tati ɓantayɗi darja bani adama o ɓeno hani manditade ɗiɗo ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki wona min wowli thalasu muhlikatun piiji tati halkayɗi wo goo on ko honɗum woni kon wo ko shohhun muta ndererankaku ɗoftago neɗɗo so woni ndererirɗo o ɗoftike ndererankaku makko ngu kumpi hun ko halkay kummo yo Allah dandu en ko ɓe Allah yewti fimo waman yuga shuha nafsi kala dandaɗo ndererankaku wonki muɗum fa ulaika humul muflihun ko ɓe woni jeyaɓe maloyteɓe yo Allah waɗe jeyaɓe malaɓen mawɓe meɗen ɓen ɓe makay si goɗɗo o heɓi o harari o heɓi yonarimo wona so o ñaami hande kadi yonatamo ko ɗum woni ara nun kun e halkay ɗin o ɗiɗi wa hawan muttaba e beleɗe jokkaɗe an ko welay ma kon ko ɗum ɗon tun jokkata na ko welata Allah na ko welata nelaɗo sallallahu alaihi wasallam na ko welata bani adama ko yaade e dina kon ko wiɗa wo ko ɗum a woniɗo hawan muttaba beleɗe jokkaɗe ɗum kal ko halkay ɗum bani adama tati e ko halkata bani adama wi ijabul mar'i bi nafsi neɗɗo yo hownitoragol hoore muɗum
yi'ugol kañum hino laba, hino foti, hino dambini, no darjini ɓuri luttuɓɓen fop. Hiɗa ɓuri fof iwdi, hiɗa ɓuri fof dambe, hiɗa ɓuri fof ngari, hiɗa ɓuri fof marde, hiɗa ɓuri fof jangude, hiɗa ɓuri fof labede. Kala ko ari an ko wiɗa kon ko ɗum hiɗa ɓuri fof. Siko feere adda kadi sina feere ma nden ƴettatake, ko ɗum woni ijabul mar'i bi nafsi, o haawitora hoore makko. Kala ko goɗɗo addi sina ko addi kon haray ɗum ɗon haray koko ɓoyli. Oɗo kadi haray yo wattan hakkil moƴƴa. Mawɓe men ɓen ma kay wosi tawi hiɗa andi si a leeti a habbete wota jaɓu leetugol. Hiɓe andi si wosi hiɗa andi sa wowli yeddatake wota ado wowlugol. Ko ɗum woni hikma on. Si tawi hiɗa andi pellet si a leeti jama on fu sonjoray sabu maɗa wota jaɓu leetugol nanga lorra e mofte ɗen. Hiɗa andi kadi sa a wowli goto susata yeddugol sabu maral ma sabu gandal ma sabu nayehu ma sabu ko woni o fof fankay ɗon. Annaya ado wowlugol no gas hara feere jama on ɓuri moƴƴude ɗi feere ma nden. Haray ɗi piiji ɗo tati ko halkayɗi bani adama mi fillitoɗi. Go'o ndere rankaku ɗoftago, mbeleɗe jokkaɗe e haawitagol hoore mum no ɓuri fop. Ɗiɗo ko halkayɗi bani adama yo anda dande. Wo tati salasu mun jiyatum, piiji tati kadi ɗi danday. Andi ɗiɗa ɗi halkete, wo waɗi wonɗi tati are ɗo ɗi dandete. Wo go'o on ko honɗum, wo ko al adlu fil ghadabi war rida, nunɗugol wowla gonga, sanga seytinɗa e sanga weltiɗa. Ko seytinɗa o ko seytiɗa hara wowlay gonga o, ko weltiɗa o ko weltiɗa kadi a nunɗay kadi. Siko an bonni a innay ko an bonni, siko an bonna a innay ko an bonna. Nunɗa alhaali ma on no woniri wo. Andi ko ɗum Sayyidina Umar makuno o kanko mo yiɗi wowlugol gonga haysi tawi o mettay, mo yiɗi wowlugol gonga haysi tawi koye hoore makko. Ɗum ɗo woni aranum ko dandata bani adama. Wo ɗiɗi on ko alqasdu fil faqri wal ghina, fandagol yiɗugol waɗugol ko moƴƴi kon sanga marɗa e sanga ma mara. Buyine hara meɗen marno ay fewn ɗon ala. Nyande Allah yaajini wo hande kadi ɓe yejjida e foppo hande kadi. Jonnon fandagol yiɗugol waɗugol ko moƴƴi kon sanga marɗa e sanga e mara. Mo heɓi gokkun okkari on so heɓoyi buyi okkata. Ko andirta paykum ma kun okkay, ko so tawi kun heɓi seeɗani hara kun jonnay. Kono so tawi neɗɗo kaw mari ɗon o okkita so heɓoyi buyo wata fiyo non o wowta o anda o ne'iraka muɗum. Wo tati on ko honɗum wa khashiyatullahi fi sirri wal alaniya, hulugol Allah ka gundoma e ka feeño ma ɗon kadi. Ɗiɗo piiji tati ko dandayɗi bani adama. Toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on dandu en okka en ɗiɗo. Salasu kaffaratin, piiji tati kadi wonay sabu ko bakkatuji maɗi woni ko ɗi yafora. Ɗin ɗon ko wonay ɗi sabu ko bakkatuji bani adama yafora. Ko honɗum woni ɗin aranun kun fantizaru salati ba'da salah, juula waqtu ha gayna jotto ɗon habbito waqtu goo kadi. Ɗo noon siko signe ɗo contrat hay heɓugol waqtu on tun heɓotako da ɗon fere innugol jottoto. Kono no woodi wonde goo hara yahata golle, masalan ko yewten sono ɓe si goɗɗo salmini subaka ha gasi wonde jottagol ɗon ha juula walluha haray ɗon a heɓori ɗon bakkatuji ma yafama, a juuli subaka a leer malayika seedi tanike ma, haray hikki ɗon kadi heɓay baraji hajju e umra kadi timmuɗi tis. Surtout no hikka ala ka yaheede koyen profite heɓen hajju e umra baraji muɗum ndin ka juulugol subaka ha gayna yilto jottoɗon ha nangue ngen fuɗa juula ɗo wallu a darɗe ɗiɗi ma nayi ma jeego ma jeetati ɗon tigi heɓi feere wo. Haray ɗum ɗo kay ko yafoto ɗum bakkatum. Haray ɗiɗa ɓunɗum ko honɗum kadi wa isbahul wudu'i, wo haray ko ɗum hebbingol salligi on kadi alal makarihi, haray e sanga nokku añaɗo kadi. Bimana joni sanga hattini e ɓuɓugol hara a salligoto ha gayna timmina salligi ma on. Haray ɗum ɗo kadi tawa e ko yafoto bakkatuji bani adama wonanamo kaffara. Wo tati on wa naqlul aqdami ilal jama'ati, e taɓa gongol yahugol juuloy gongol ka juulirde ɗum ɗon kadi haɗa no yaafo bakkatuji bani adama. Ko ɗum sinelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo bashiril masha'in, weltinir wewlinira ɓen seppay ɓe yaha ilal masajid ka juulirdaji hara no niɓɓiti nees no woodi maahi no wuli wono wodane binnuri tammi yawmal qiyama, annora timmoɗo tis ñalande darngal. Ko sippoɗa kon e niwre Allah wattanoyama annora ka hoore sirate.
ko seppuɗa kon fewndo ɓuuɓol Allah wattanoma ɗum ɗon kadi annora ka hoore sirate ko seppuɗa kon fewndo jangol Allah wattanoyoma ɗum annora ka hoore sirate ko seppuɗa kon fewngo wuli Allah wattanoyoma ɗum ɗo fof annora ka hoore sirate immagol fewndo wuli hiɗa waali e dankun hino foti ɗa ƴetti suddare suddi sonnajo hino takkoma tawata pellet hino famodira bugagol nden suddare puusa on sonnajo immo e hoore kindenki yaha naata e toilette goso ha moƴƴa salligo inna miɗo yahude juuloygol ngol ka juulirde mi tottoya farilla Allah wallahi summa wallahi ko imanu mo wallaɗo sabu nda a gerday ɗon e cheytane oyna modi waalo seeɗa ndaari ɗum no ɓuttiri sa walaki fewndo ɗo si weetoyi ɗo pay koye immike activité ji fuɗɗike a fuɗɗike golleji ma a wata ɗanoyade waalo seeɗa a juuluno hanki a juuluno hecci hanki si tawi ko hande to woni a juulari ɗum hara hina ella ko ɗum ɗo cheytane innoye ma kono forsa ɗon ha gayna inna sonnajon immoɗen juulen inna sonna suddare nden bugoɗa nde to inna cheytane mi sali mi immoto hawtoɗa inna alhamdulillahi allazi ahyana bada ma amatana wa ilayhi nushur Allah mi weltanike ma an wurrito ɗo men ɓawa warde men sa gayni ɗum ɗo inna la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a fuɗɗike wargol cheytane watta honnu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma ighfir li Allah mi torike ma yaafola Allah o yaafike ma sa immike ɗon a salli koye a juuli Allah jaɓa e julde ma nden kono ko gere molanaɗe immagol on saayi ɗon surtout hara calliguite hino nangonoma kono wallahi andi to on waktu mo immotoɗa yaha juula ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man salla salatul fajri fi jama'a kala juuluɗo julde subaka julde jama ka juulirde faka annama qama leyla kullu no wayi wastayi hara o immike o naafi jemma on fop hara himo naafudemo ko ni baraji ma fotata si tawi noon hara ko ninirawo ma bandirawo ɓe waɓe kamɓe ɗo na obligatoire yawgol ka juulirde si ɓe immiki ɓe juuli e leere subaka on baraji maɓɓe no fota wastayi ɓe naafi jemma on fop kono tumande moko ba waali ɗaani hange wari karan hara ko nangue ngen finninira e ma ka finetere si immoɗa totta farilla Allah on si malakul mawti tawima ɗon hara hino hulɓini ha hande goɗɗo o nawnari ma o nawnira o ronki immade e leer si tawi cokko kadi police ali sonanima ko ɗaniɗa o a finay si a nawnuma a nawnira ambulance ari ko ɗaniɗa o a finay si tawi ko yiite immi ma goɗɗum waɗi pellete a immoto amma no immagol totta farilla Allah on ha gayna yilto walto ɗum ɗon haray ko probléme ko ɓuri hulɓinade kon fop a yeyi makko ɓaɗo no dawa balɗe 6 e nder yontere hara ko nde wotere pet ma balɗe 5 e nder yontere hara ko samedi dimanche pet woni o yahata golle ɗeɗa foppo o immoto e leere e 4 heures du matin ma 5 heures du matin o immoto o yaha golle o weetorta o watta hay revers joni connectanoma ka hoore ka hakkille ka ƴiƴam fop o immoto o leer ɗo kono ñande tawata nden o yahata o innande paykoy koye fop memmini ko wo fusay hoore makko kokoye jento o waalo o weetor hara o juulari waktu Allah ko ɗum holli o sali par ce que contrat mo signi ɗi on e bani adama ɗon o respectimo o leetari o tultari amma noon contrat mo signi ɗi Allah on no ini Allah zeman fou no waɗi o hande kadi e hille Allah innino en fop meɗen e suratul araf alastu bi rabbikum ene wona min joomi modi joomi mon jeyi on waɗay ɗum ɗo mi okka on aljanna so on waɗari ɗum ɗo en haɓay ɓulna bala en fo wiɗen pellet joomi an ko an woni joomi amen kono ndaare hande ko noon ɗe gerde contrat ji ɗi sindi giɗɗen e makko ɗin hara ɗi piiji ɗo tati hara ɗiɗo ko yaafotoɗi bakkatoji bani adama yo Allah yaafo en jani ɗin e tosoki suuɗi ɗi e feeñuɗi ɗi anduɗen fimum e ɗi anda fimum yo Allah yaafo men mawɓe men fatiɓe fop e kala fatiɓe julɓe sakkitoro wa salasu darajati piiji tati ɓanta e darja bani adama goo honno ko it'amu ta'am ñammingol ñaamete ittugol sadaka hara na innayɓe ɓen sifa men e yette jalloɓen goɗɗo yentun assalamu aleykum ina pay ko ƴettu paani ko joɗnoyaka ley danki ma ɗum joɗneɗo ha ɓe yaha ya fa ya subhanallah annabi ibrahima kanko hari o defayno woni ha moƴƴa ko honno o waɗata o yaha o ɗaɓɓoya hoɓɓe ko ara ñamanamo it'amu ta'am ñammingol ñamete Allah daali wa yut'imuna ta'ama hiɓe ñammina ñamete ala hubbihi hara hiɓe yiɗi ñamete on hiɓe yiɗani kadi ɓe ɓewde ñamminde ɓen miskinan wa yatiman wa asira miskinɓe e alyatimaɓe e dahaɓe e tampuɓe honɗum wa asira ɓe innama nutimukum
ande wallahi ko min woni ñamminirden ko li wajhillah ko fi Allah la nuridu minkum min falaka e juuɗe moɗon jaza an joddi wala shukuran hay so innade men albarka ko ɓeeɗo joddi maɓɓe nin ko honɗum ayaw himo arde ley ɗon ɓeeɗo ko aljannaji haray ɓe jooɗoyi e danɗe e hurul ayni e coñci harire sabu ko ɓe ñammino kam khayru sadaqa ko ɓuri moƴƴude e sadaqa ko fof an tuto ima jaayi an koto ñamminta weelaɗo fewno e ɗo fof ko hummo woni mara fami weelaɓe ka meɗen ñammin ɓe heɓa nde moƴƴere ɗon bakkatuji ma darjaji ma ɓanto itamu ta'am innaka ko be ñande ma ko be o harate be yer ko marɗa kon la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah fa wari wonki si wona yirtaga makke waɗu ɗum ɗo musidɗo julɗo e bandirawo tedduɗo jawle ɗen tawi maruɗe tun yo kontoji ɗin tun heewo wata ɗe soode leyɗe tun wata ɗe darnire tun duplexe e atasiji ñammi miskinɓe ɓen ko ɗum andirton marɓe ɓen ko ɓen ɓuroyta fanɗoygol ka aljanna ko miskin hoygoy ko ɓen ɓuroyta ɗuɗoygol ka aljanna ko ɓen mari tan rewgol Allah joni noon an sa mara tan juulugol immagol jemma naafa ma hoora tenen e alkamisa ma hoora 13 14 kala lewru kono awa ñammin ɓe wonɓe wadde ɗum ɗo fiyo Allah mooɓido e maɓɓe yawmal qiyama wo kala ñamminɗo e neɗɗo weelaɗo Allah ñamminoyemo e dinɗe ɗen ka aljanna yo Allah ñammino e dinɗe ɗen ka aljanna enen e mawɓe meɗen ɗiɗi on ko honɗum kadi ko ɓantata darja goɗɗo ko ifsa'u salam sakitugol salminago assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗum ɗo yoni a heɓi ɗo baraji 50 darja ma on jawi assalamu aleykum ɗo ko baraji 10 assalamu aleykum wa rahmatullah ɗo ko baraji 20 nelaɗo sallam maaki wo julɗo e julɗo si ɓe fotti ɓe fontidira ɗi juuɗe hara noon na fewno ka corona on woodi ɗo dey fewndo ala kay fontede kono son salmodiri juuɗe moɗon ɗiɗɗe memediri ɗo wo on seeɗa julɗe moɗon ɗiɗɗe seeɗata sina bakkatuji moɗon ni fof ɗi yafama sabu ko yiɗama kon assalamu aleykum kisiye woni e moɗon wa rahmatullahi e yurmede makko nde wa barakatuhu e barkiji makko ɗin duwa ɓuray ɗum ɗo si yurmede Allah tippike e ma barkiji makko ɗin tippike e ma kisiye makko kay tippike e ma hara ko ɗum goɗɗo faala ɓuri ɗum ɗo assalamu aleykum kisiye woni e mo wa rahmatullahi e yurmede Allah o barakatu e barkiji ɗi ɗum haray no ɓuri ko Abdallah Bujjo anto on kon affaw ɗum nandayi ko Abdallah Iddo anto on ɗo ko Allah o tippini komi torike Allah honɗum yo kisiye wonu e dow mo yo yurmede Allah wonu e dow moɗo yo barkiji Allah wonu e dow moɗo ko ɗum woni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ko salminago hakkude julɗo e julɗo ka aduna ɗo salminago hakkude julɗo e julɗo kadi kala nato e ɓe aljanna yo Allah waɗo en salmodira ɗum ɗo kadi haray ka nder aljanna tati hun kon e sakkitoron honɗum ko wassalatu billeyli wannasu niyam juulugol jemma hara yimɓe ɓen fof no ɗaani ɗum ɓantata darja goɗɗo ɓeyni wo sharaful mu'min teddungal julɗo ko qiyamuhu billeyl ko immagol jemma naafa wa izzuhu teddungal makkogol istighna'uhu anin nas ko alɗinagol ko woni e juuɗe yimɓe wata goɗɗo lerɗan ha feƴƴita kon juune bani adama lerɗan ko woni e juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala sa torike bani adama ñande be ñande hay say ko imam Sudaysi ka suudu Kaaba o seytinayi Allah kanko ko sa acci torade mo ñande be ñande o seytina ɓeɗo ɗiɗo ko goto musidɓe la laysa ka mislihi shay sifa Allah ala bani adama toroɗamo ñande be tun o seytinayi o ina mimmi ronki ñande be ñande fi sabilillah Allah non kanko ko welatamo ñande be ñande ko ya toromo ko woni e juuɗe Allah kon lannata wa in ta'uddu ni'matallah son konti on limi nemaji Allah ɗi la tuhsuha on wawa andugol ko ɗi jelu o noddi en fap meɗen o inni ko ayyo bani adam wosi adiɓe moɗon e sakkitiɓe moɗon yimɓe moɗon e jinnaji moɗon moƴƴuɓe moɗon e bomɓe mo on foppo moɓodiri o woni e ɓernde aaden gorko goto pet en foppo en toriki Allah jonnay mo be men ko faala kon hara ɗum ɗuytari e ko mari kon sina yeru ko mesalal ittata e maayo singal nadama en foppo kadi adiɓe sakkitiɓe yimɓe jinna moƴƴuɓe bomɓe si woni e ɓernde ɓurɗo bonde on fop en foppo en hawtiti en yeddi Allah ɗum ɗuytata e laamu Allah ngon si wona yeru ko mesalal ittata e maayo singal nadama
wayni wande golleji ko wonɗon golde ko gollani hoore mon man amila salihan fali nafsi kala golluɗo ko moƴƴo gollani hoore makko wa man asaa fa alayha kala golluɗo kay ko boni fal hayalumanna illa nafsa o feloytasi wona hoore makko yo allah o wurno en koye julɓe o ƴettita en koye gomɗinɓe yo allah wurno en fodde ɗan gurdam no moƴƴani en yo allah ƴettito e ñande tawata ko laakara o ɓuuri en e moƴƴande hara ko jannatol firdawsi ala woni werde meɗen mi torike subhanahu wa ta'ala kala ka julɗo mari ande yo allah ittan mo ande makko kala ka julɗo nawnima nawnira yo allah on sellinmo kala ka julɗo faati adiɓe sakkitiɓe mawɓe meɗen fuutato pap yo allah okkuɓe jannatul firdawsil ala yeru lottuɓe hoore gurdam yo allah ɓoynude en e maɓɓe mi toriki allah subhanahu wa taala ɓe wonɓe participe de fiino nde juulirde meɗen masjidi ibadurahman no soodire laaken ɗo yo allah waɗan on joddi aljanna yo allah jonnitoroy on ka ñaamo moɗon ñande tawata jawdi ndi nafata ɓiɗɗo nafata sina on arɗo ka allah e ɓernde hisude e sirku mi torike rabbul ibadi on yo allah waɗ golleji men ni fof hara ko saabi allah woni en gollitirde yo allah dandan on en sirkalngol allah hara hiɗen andi yo allah dandan en sirkalngol mo hara en anda yo allah woɗɗintin golleji meɗen ɗin yiingo e nani komo be ko andi ko faala ko allah andi ko moƴƴanimo yo allah okkoren ko moƴƴanen ka gurna men e ka mayde meɗen haray en jango inchallahu si tawi jon jango jaɓi jango ko honɗum yewtete spécialement ko nafoore importance ko woni e juulugol subaka jango ko ɗum ɗon pette memeten sa juuli subaka ko honɗum heɓata waɓɓutuji ɗin fof waɓɓutu ɓurɗo e mawde no tawa e majji waɓɓutu subaka fiyon ɗum allah waɗi on ɗon o feere o waɗi mo jemma nafoore ko heɓoto e muɗum kon en yewtay ɗum jango e dimanche 20h heure de paris si tawi jon jango jaɓi si tawi kadi hara o ƴettiti wonkuji meɗen yo allah taw hara o yaafike en hara ko wonno ka page facebook lawol kisal ɗo ko musidɗo moɗon abdallah diallo bruxelles ka juulirde meɗen masjidi ibadurahman laaken e nder bruxelles nde wonɗen etade fino wawen sodirde wona e juuɗe julɓe allah ɓen wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh